muraho murakomeye nk'uko nari nabibasezeranyije. Uyu ni wa mwanya wo kumva igice cya mbere inkuru y'ubuzima bwa Obedi. Mwe mwiteguye gutega amatwi, ntimwibagirwe gukora subscribe kuri @Obedi TV1 cyangwa Teacher TV, ugakurikirana izi nkuru zose uko zigiye kuza zijya buri munota buri munsi. Utibagirwa gukora like, share ndetse uzisangize inshuti zawe kugira ngo nabo bamenye ubuzima, bahinduke, babone ko nta hantu habi Imana itagukura. Iyi nkuru rero, uyu Obedi ni umusore muto w'imyaka itarengeje 25, akaba yaravukiye ahitwa Kamembe. Abahazi ni mu ntara y'Uburengerazuba, aho uyu musore yavutse muri 2001, akavuka abana na nyina gusa adafite se, ariko yumva ko se we ahari gusa atazi yaba. Uyu musore yavutse ku itariki 15 z'ukwa gatanu 2001, akaba ari umwana w'ikinege kuri nyina, akaba ari umwana umwe kuri se na nyina, ariko nyina afite abandi bana babiri. Urumva nimba ari umwana w'ikinege kuri se na nyina, birumva ari uko byagenze. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu musore Obedi yavutse ari mutoya cyane, avuka azi ubwenge, avuka muri make afite ubwenge bukomeye cyane, ku buryo yaje kubaho mu buzima bugoye, ariko aritunga ari wenyine. Impamvu muzazumva, iyi ni incamake y'inkuru. Ari wenyine, ubwo ni ukuvuga ngo yabayeho bigoranye, bikomeye, bikabije, ku buryo nawe uri umuntu usanzwe utashobora kwibana muri ubwo buzima uri na mutoya, dore ko yatangiye kwibana muri 2008, birumvikana afite imyaka 2008. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva ku myaka 7 yaritunze, yimenyera buri kimwe, yimenyera imyambaro, yimenyera ishuri, yimenyera uko yiga, yimenyera aho kurara, yimenyera buri kimwe. Ubwo yaramaze kuva kwa nyina wabo, ubwo nibwo yakomeje ubuzima bwe, ariga arangiza primaire. Ubwo imyanya yo izavugwa muri nkuru. Arangije primaire, aho yagiye aba hose, igihe nyina yapfiriye, ndetse igihe arangirije secondaire n'ahantu ari ubu ngubu. Abatege amatwi iyi nkuru ndetse n'abakurikirana iyi channel ya Teacher TV cyangwa @Obedi TV1, barakurikirana iyi nkuru yose uko bimeze. Erega nawe ubuzima bwahinduka, ntabwo ubuzima buba urimo uyu munsi aribwo uzahoramo, ubuzima bwahinduka. Rero abazayikurikirana ndabizi izarangira mwese mubonye icyerekezo cy'ubuzima. N'uwari warihebye, n'uwari uvuze ati kubaho bimaze iki, ngo wari waragerageje kwiyahura bikanga, azagaruka muri forme, ahubwo abone ko ubuzima bugikomeje. Rero kurikirana iyi nkuru, ukora subscribe, share, like, utere comment nimba wayikunze. Nimba wakunze kumva iyi nkuru, nimba utega amatwi ushaka kuyumva neza, kurikirana kuri Teacher TV cyangwa wandikemo @Obedi TV1, ndakagaruka mu